بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغسل في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين وأبي بكر الصديق المجابر في النجم والمنبر والمحراب وعلى الإمام الخمام أعدادهم أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشرع والاحتساب وعلى الإمام أحلامه أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب وعلى الإمام الخمام أرجاعهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي الوفي أساد الله الملك الوهاب وعلى الإمامين الخمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi Ramazon oyiga uzoq qolmadi. Endi Ramazon oyi kelib jeta. Bunda endi 2 haftadan azrakda bo'ldi. Endi biz shu Ramazon oyiga ertaroq azanlarga kerak. Endi onlara kerak to'shdi. Alloh subhanahu va taolo bizni baroqa keltirdi. G'ibat uchun tik bo'laygana tugil. Allah Teala Qur'onda aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men jinlarni ham kishilarni bar qildim deydi, meni ibodat qilsinlar ishgina deydi. O'sha oyatda Alloh Teala aytadi, jinlarni ham kishilarni bar qildi, Alloh Tealagagina ibodat qilsinlar ishgina deydi. Hamma Alloh Teala butun narsani ibodat uchun baroqa keltirdi. Hamma o'sha oyatda ayirib aytadi, jinlarni ham kishilarni deydi. Ni sababli shulay? Chunki kishilarga ham jinlarga Alloh Teala ixtiyor berdi. O'zining ixtiyori bilan u endi namozga bosa, roza tuta, o'zining ixtiyori bilan u Alloh Tealaga ibodat qilar. Boshqa zotlarga u ixtiyor bermadi. Farishtalarning ixtiyorlari yo'q, ular majburiy Alloh Tealaga to'binalar. Hayvonlarning ixtiyorlari yo'q, ular majburiy Alloh Tealaga to'binalar. Hamma jinlarga, kishilarga Alloh Teala berdi ixtiyor. Tiliysen, o'zining tilagi bilan sen Alloh Tealaga bo'ysunirga tegish deb endi o'zining tilagi bilan namoz o'qirga, o'zining tilagi bilan roza tutirga, o'zining tilagim bilan endi xo'sh qilarga. Biz shu Ramazon oyini endi yo'ratib qabul etishga kerak shu Ramazon oyini. Chunki shu Ramazon oyida ko'p ezgiliklar yotar ekan. Shulay Alloh subhanahu va taolo bizga ko'p ne'matlar berdi. Shu ne'matlar uchun biz shukr bo'lirga tegish. Alloh taolo aytadi: "Va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Agarda siz Alloh taolo bergan ne'matlarni sanasangiz, siz uni sanab bitira olmayashaksiz deydi. Ya'ni kishilarning kalkulyatorlari yetmayashak, kompyuterlari yetmayashak. Agarda biz sanay boshlasak Alloh taolo bergan ne'matlarini. Bizning ko'zimizda ko'p ne'matlar bor. Quloqlarimiz eshituvda ko'p ne'matlar bor. Oyoqlarimiz yurishda ko'p ne'matlar bor. Hatto qo'llarda da bizda ko'p ne'matlar bor. Hatto havoda da ko'p ne'matlar bor. Biz uni sanasak, sanab bitira olmaymiz. Shu ne'matlar uchun biz shukrli bo'lishga tegish. Masalan, qo'y kishilarga aytasiz namoz o'qish kerak deganda, masalan, namoz o'qisam menga nima bo'ladi deb, masalan, namoz o'qisam bizga nima bo'ladi endi? Namoz o'qisam birinchidan biz namoz o'qiymiz shukr yuzidan. Shukr. Qo'y kishi 50 so'm beradi, o'ylaydi endi все, menga Alloh taolo должен edi deydi. Hatta ona bitirmay to'shda u biz bu dunyoga keluvimizga o'sha biz Alloh qoshida kreditda o'tiramiz. Biz o'sha kreditda, chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi, men sizni bor qildim deydi ona qornida. Bir tomchidan deydi. Siz bir narsalar bilmadingiz deydi. Sizga eshita turan quloq berdim deydi, ko'ra turan ko'zlar berdim deydi. Ham ko'ngil berdim deydi, yuraklar berdim deydi Alloh subhanahu va taolo aytadi.
Бик әз кешеләр миңа шөкр итәләр дип бер аятта Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә. Ягъни без бу дөньяга килүебез белән уже Аллаһ Тәгалә каршында кредитта Аллаһ Тәгалә безгә инде шундый күп нимәтләр бирде. Шушы нимәтләр өчен без шөкр йөзеннән намазга басабыз. Я Раббым, Алла рәхмәт инде сиңа, миңа шундый күп нимәт биргән өчен. Мин сине таныйм, мин сиңа буйсынам. Шуның өчен намазга басам дип, шундый рәвештә без намазга бассак, biz үзебезнең ихтиярыбыз белән, үзебезнең яратуыбыз белән намазга басабыз. Уразаны да нәкъ шулай кабул итсәк иде, менә шушы ураза килде, шушы Рамазан аенда күп нимәтләр Аллаһ та яшерде. Иченнән дә Рамазан аенда күп нимәтләр бар. Әгәр дә без Рамазан аен кабул итсәк, тагын инде бу ай килде, тагын ураза тотасы бар инде, тагын берәрсә шәп булмый дип, андый рәвештә кеше аңламаган булга, Рамазан аеның нинди зур эчендә нимәтләр ята. Кайчан ул аңлаячак кына, кайчан аңлаячак теге дөнья китеп баргач. Чөнки теге дөнья китеп баргач, анда безгә кирәк булачак менә шушы изгелекләр. Шушы изгелекләр. Күпме кешеләр шушы нимәтнән мәхрүм калган. Ла илаха илlallah Мухаммад Расулуллаһ әйтүдән мәхрүм калган. Күпме кешеләр хидаяттан, тәүфиктан мәхрүм кала. Мәчеткә килә алмый, намазга баса алмый, ураза тота алмый. Күпме кешеләр шушы хидаят, тәүфиктан Аллаһ та шушы кешеләрне мәхрүм итте. Үзенең гаделлеге белән. Чөнки кеше лаеклы булса гына шушы туры юлга, шушы кешене генә Аллаһ Тәгалә бастыра туры юлга. Безне монда мәчеткә китерде икән, намазга бастырды икән, без тагын да күбрәк шөкр итәргә тиеш. Чөнки бу бәхетле юл. Ике дөньяда да кеше бәхетле була, иншалла, шушы хидаят, тәүфик белән. Шулай Аллаһ Субханаһу Тәгалә күпме безгә сәламәтлек аркылы нимәтләр бирде. Күпме ризык аркылы нимәтләр бирде. Һаман да ризык аркылы безгә нимәтләр биреп тора. Аллаһ Тәгалә ул нимәтләрне кисә дә ала, туктата да ала. Яңгырны туктатса, бер ниндәй нимәт була алмый дөньяда. Яңгырны туктатса гына. Менә бер ипидә генә күпме нимәт бар. Ипине генә алсак, ипинең бәясе мөмкиндә якынча 30 сум дип әйтсәк, аны инде кибет үзенең бәясен куйган. Кибеткә китерәләр инде пекарняда үзенең бәясен куйган. Алар инде колхоздан алалар. Колхоз инде басуда үстерә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтсә, җир өчен түләгез миңа дип, ипинең бәясе күпме булыр икән? Яңгыр өчен миңа түләгез дип әйтсә, ипинең бәясе ничә миллион булыр икән? Кояшның нуры бар, кояшның җылысы төшә. Шушы кояш өчен миңа түләгез дип әйтсә, Аллаһ Тәгалә, ипинең бәясе күпме булыр икән? Менә өйдә безнең отопление бар, отоплениега өчен түләмәсәң, газга түләмәсәң, аны өзәләр. Безнең электричество бар төнне, без аны яндырабыз. Әгәр дә түләмәсәк, аны өзәләр. Әмма Аллаһ Тәгаләнең кояшы җылысын да бирә. Аллаһ Тәгаләнең кояшы безгә нурын да бирә. Әмма бездән бер тиен дә сорамый. Просто куша бер генә 5 вакыт намазына бас дип әйтә, намазына укыды. Рамазан аенда уразаны тотты. Все бүтән бездән безгә Аллаһ Тәгалә артыгы белән сорамый. Әгәр дә без шушы шөкр итсәк шушы нимәтләргә, нәрсә безгә була? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва истә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Сезнең Раббыгыз хөкем кылды ди, әгәр аңа шөкр итсәгез, ди, нимәтләрне өстим ди. Нимәтләр өстәлә. Күңел тынычлыгы баракка килә башлый намаз укыгач. Ураза аркылы күп нимәтләр безгә килә. Сәламәтлек нимәте, җәмгыятькә күпме файда килә. Безнең рухи яктан күпме файда килә. Ягъни кеше ураза тотып, намаз укып, үзенә нимәтләрне өсти икән. Моның иң самый зурысы күңел тынычлыгы баракка килә башлый. Күңел тынычлыгы ул Аллаһның кулында. Аллаһ Тәгалә бирә шул кешегә, кем аңар буйсына. Намаз белән кешегә күңел тынычлыгы килә. Ураза белән күңел тынычлыгы килә. Зикр, тасбих белән кешегә күңел тынычлыгы килә. Моңа дәлил Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мине искә төшерү белән ди, сезнең күңелегез тынычлана" ди. Иченнән дә без күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерсәк, Аллаһ Тәгалә безгә күңелләребезгә тынычлык бирә, иншаллаһ Тәгалә. Инде Аллаһ Раббыбыз безнең инде гөнаһларыбыз кичерсә иде,
Bizning Ramazonga haqli yetkazsaydi, ya Rabbimulloh. Şolay bizning Ramazonni qabul etib, yaxshi etib o'tkazishga nasib aylasan, ya Rabbimulloh. Şolay bizning gunohlarimizni ya Rabbimulloh kechirsaydi. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalamu duo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة